Sasa wale nataka niwaambie, hamuwezi kunifukuza ODM ati mkanifuata ati mnanifukuza Jubilee. Haiwezekani. Miario ya munini wa mutongoria wa bururi William Ruto niwe tuthurite wari mwari na njukaniro yake Miario gatagati ka rumiriria kena rumiriria mutongoria wa ODM Raila Odinga o mundu agitetera kambere akoragwo na thiko igire thutha njukaniro icino ithiete na mbere gwakiriria o muthe gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliff Oparanya agiikio urito wake ndeto-ini ino kuria ateaneirie Miario no ya Ruto na kuuga ni Miario itari na mithingio yothe nirongoririo kuhotomia makinya maria makinyuketio hari gutigira Kenya ni maikarania na njira ya thayu. Kugerera ndumiriri iria tumirwo nyumba-ini cia mohoro Oparanya ugite no muhaka Ruto acunge muhera kumana na Miario ino kuneronania mutongoria mwiyendi no ratongorio no kioneki giake tu gia gugathana giturene kio president no ti mabataro ma Kenya na oho ni akwagira Raila Odinga gitio. Nake gavana wa kaunti ya Mombatha Ali Hassan Joho akiaria ri kaunti ya Migori augite Ruto arageria kwiyendia na njira ya kuhaka ritwa ria Odinga ndoro kuona ndari undu ono umwe angionanie keire ya Kenya ugituma magie na umiriru wa kumuikiria kura githurano twerekeire. Sijui anapigana na Uhuru Kenyatta, sijui anapigana na Raila Odinga, ama anapigana na summon za ODM, ama sijui anatembea na hawa akiwacha wale. Hatumuelewi. Anaanza kupigana tu shadow boxing. Unajua kitu shadow boxing? Unapigana na kivuli yako hivi, unaanza kupiga nguru. Miario egikidirwo ni mubunge wa Suna East Junet Mohammed urugite unyitaniri gatagati ka Raila Odinga na mutongoria wa bururi urongoreirie gutigira bururi ni wagia na thayo no titauri atongoria kuma kambi ya Ruto makoretwo makiuga. Jubilee wamesema sisi safari hii tuna support ODM katika miguu kwa sababu ya handshake. Simulisikia handshake? Si watu walisalimiana. Kama Jubilee wamesema wana support ODM katika Senate ya Migori. 001 kupinga. Rere tirio rita ria mbere kuragia na njukaniro yake Miario gatagati ka Ruto na Odinga odumwe na rumiririo kunenonetwe koretwe kiyumiri hida kwa ihinda muno kuma hindi ria Odinga maigwanire kurutithania wira na mutongoria wa bururi udorere wonekanite ta hota kugagaia thayo ria koretwo kiremerwo guku bururi-ini. Ngiribotera Kameme TV retora kwa Nungari wa Kamau.